LPS close up clear tu te chubai ve kule thil reng hian sel tu hi alo keng tel ve zel ni po hian a khiata engemaw event hun poimo le thil lian tham deuh han bot sai hi chuan le lama hian thiam deuh le oi om deuh a sel tu hi a pian pui a kentel alo ni ve hrim ni te po hian a hriat ani kin mi hringa hian ni mi phun chiar chi hi om ve hrim ani a mi thil ti that le thil pa ngai ani lo zong alo soi hnom phet te po hi om ve ni a mi phun chiar hrim hi om ani zo khuma te po han soi le thi ni la aram riak zan zung chung lama han hoya arsi alo de tuar maya azung zo chuan arsi en wang pain trul te tuar lo anti sha me ante khatiang khanin engemaw soi sel du pol hi om ve hrim ani mi hring te zinga kan la lei suang ei po kheng betu mi hring te kan ni mi awang hian a hriat thiam theina chen te po om ve le thung ani kong le lama chuan chap char kut kan han loma lamuala mi pui engemaw zat an pung khoma chero te engemaw kan mi zo lam then khat lam puin han sudual duala a then chuan concert angte mi zaya ten lo lama hlim main chuti lai chuan mun then khat mi re chuan a chap char po hre hot lo wa zia po hre lo tena chap char ku tan han lom dual mai chu a tul lo mange engman hre ve der si lo an lo ti balbal tho hlo bul po la mumi lo tena chap char ku kalom me lo ti te su awa han tul lo tia sel pol an om tho ani maro su ni ye heng hi mu vek thelo thingtlang lo nei chanchin lo nei dan te lo wa dan te chap char mangkho khatiang zong hre lo hi khopui mi tamjok hi chuni to nge yang maro chu pi le pu te tanga an lo lom thin kut pakhat chap char ku to oma ro pui takin chu aral mai lo nan thang le tharten sarkar malak na in tiang khan an lo loma he hi chu thil ti chi tak ni in alang ayana sa te po hian lom zual zel sela a hriate chu lom tur ti po ni chuang hleinem lo wa tu te chu lom tur po ni chuang lowa chap char lo hal mangkho khatiang zong vati vek ni kher kha angai chuang love tia tang an lo om po in an dem om hau lo a chan chu khatiang kut a ming chu kan lo hriat tun thlenga kan la lom theya kan la om te hi awan ne thak phian zo kin a hriat sanga vuak hla te po ti tak taka chuan avo ve lo te kha ne tun la ya a sa thiam chu ni chu wang chuan sanga votu te chu avuak na kal to te chu sanga vuak hla sak tur ti kha om chuang lo hetiang thil vela hi chuan buai lem lo wila min hlim takan lo loma an lo lam pui ani chuan a tha a hian ngai mai zelila chu azang khai thlak viawin ka hria chu tiang anga lamual le district khopui sang ate district khopui kherlawa po mizo ten chap char kut loma hunan man mup lai ro in iran lama chuan an la buai hle ni I thliran Iran lei hnuai seiber le anral thuam missile le thil dang da thatna te chu second railo te chung le kati chiat vekani chu ero American B-52 bomber tan chawati thei ani thung chulai tlang pong luka le chuana zong chu second ni khat lek chungin bomburu pouncing thumarit bunker buster bom anti chuan achil chung lever ro pui lei hnuai meter za engemaw za athuk chu akang hnal hlua Iranian sipai tha sangtel le missile ral thuam sangtel an ral hnal tlan chuana turan nei lo missile an kap chuak theilowa sipai dang tan ron pui thei an ni lo ba ka pon lambiak po thei ani lo hrim Iran lalram in nga naral thuam lei hnuai missile khopui hming thangan ti thin chu tunlai military chanchina thina thang hlawom bera achangta America sipai te be pui thak na Operation Epic Fury
aviation history United States boruak ral thuam tarlan na thil theng sen lawani chunglam atanga America chetnat berchu tun thatir March ni kha alani ome Khamitum Khan Iran ballistic missile check na mun Durestan biela Koramabad Borvela le East Azerbaijan biel Tabriz an bitumani helai mun saknan hian Iran sarkar $2 tuk le ding on tamfe aseng to he United States sipaiten an be masak jok chu Karamabad le huai mun pui Imam Ali Base an ti chuani helai mun hi Iran ballistic missile hun dian ber ane le kilometer somthum parugotanga somnga zeta thui ania Shahab 3 variant missile zatel anda thatna aka chuana launch pad anda nale ral thuam phurdir sei chanem tak an tlarna ani hi Iran chenkek thuruk anti trin ani United States Indo chu angtan po jukhoi phak ruala ni lo amairo chu Iran Air Defense Network chu tunma warning radar angchi midang thiam na an lak chhona tanga siam chuan darkar khachung United States thona chevel a muthei hau lo United States chuan Iran computer lam anti boy tlata an electronic man ruwa an khoi buai masazeu ani ti chuan leinuai meter zatam tak nuaya Iran sipai ta chuan pon lama enge thleng ti reng an hrelo an radar screen a engma alan miau lowa wang chuan Iranian sipai ta chuan bian to dan an hrelowa chumi chungin United States lamin Iran Air Defense System chu an lo ti chaman der Iran chunglam boruak chu veng tu omlo boruak zalen ang main darkar somli pariat chung ain hongta chuti lai chuan United States Air Force ta chuan B-52 Stratofortress anti an bom thlakna thlona zinga apalian chi chu an tirluta March ni thotan zan chuan B-52 a bomlian apualo po adel ringot po hlawam chu Karamabad a leinuai missile check na zona an thak thatalung an bom thlak dan hi molmang taka thak bur an nilawa layered destruction strategy anti anga thakani amasabera B2 Spirit thona chuan thom nei lovin Iran van boruak chu avalu de a chuta pound sing thumarit GBU 57 bunker busting bomb chu antum zona tak avathauta heng bom hiang thuk takin leichu aton tlanga leinuai pindan tuam tu enga moza chu second railo te chungin anghor chenghal hetiang GBU 57 hi pian mang omjenei takaduan ania ama tharui ba ka leihib na chak tak mang thei tura duan ani wansang atanga chaklutu ka bir thlain concrete cha meter somru ka cha ton tlang thei ani ba ka atlak na bial mun zau taka lir nging anga ngor na thei ani chuan Iran leinuai pindan chu asoi nging ani chumizo vele B1 Lancer le B-52 Stratofortress te anon langhal zat B1 Lancer thlona thlok chak em ania chuan bomte de uzok asur tir ta sung Iran thlona ka thlak na te chu chehman lek lovin asiam B-52 thlona achezui vele ngala leinuai support building te boruak lu na bom te inbiak pona antenna le kol phetha mun pui te chu JDAM smart ammunition mangin an phindar vele ngal Iran leinuai luka pariat ayatam chu second railo te chungin an chil ta muk ngai GBU 57 chuan tlang nuai leinuai leiver inkal pona zong alo phindar bok leiver chunglam chu atia vai ta der chunglam puak nasatak chu pon lama akhu chuak luai United States sipai te chet nuwa NASA farm satellite in boruak sa achin chia po asang khop tlang chung ral thuam sang in puwa chok un chuan chulai bial chungzon chunamen lovina ti satani
Quramabad chu atluta Iran missile check na lian ber chu hun reilo te chungin bolho paina lian tak ang chawanita hetia Quramabad lam al lua lai hian East Azerbaijan biela Tabriz Silo hun point United Air Force bomb alo tur ve mek he missile hun hi lein huai lever kilometer za vela thuinin Iran retaliatory missile mel ma chan let na urbila tanga anka chwa trin missile check na ani Irana lein huai vera phechuan asei berania an missile ral thuam check na lian ber dot tu ani nikum kum sang ni le som ni panga June tha United States in a bewang khan clear matur nual bok helai le nuai lu ka le support points anti te chu nasata ka bom ani lever chunga pindan sang thuam na chu United States missile tenan kap chethei big lo amai ro chu boruak lu na te electric impact na le anin khai chho na te anti chiat sak vek wangin le noya Iran missile tele sipai hote an chethei map lo ani le noya tangin missile an kap chuak thei si lova anin po zung thei lova pon lama mi tenen anin be pop thei lo han ngai tu chin mai te le noy meter somre ta thu ka boruak lu na omlo thim vek le bom hordur kara chuan iche thei lowang van sang lama United States surveillance thona chuan chol haulovin avil rengbok nuai lama Iran sipai che dan anmel reng le nuai lu ka chu hontumin hanchezeu se GBU 31 chuan chople chilin alo phunghal mai don ani hetiang hi thil thlen dan le Iran sipai te khosak dan ani intelligence report dan chuan Quramabad le Tabriz lever beani lai khan Iranian Revolutionary Guard Corps mi sangkhata zanga vel leit nuaya anoma United States bombing leichung lam ati chima wangle boruak luna ati chiat wangin thimjinga chung Iran sipai te chu thochamin anthita ne Iran sipai thami ti te point kan han soi mai thina IRGC anti hi anom sang deu bi ka chu Islamic Revolutionary Guard Corps ti anni Iran Armed Force atanga peng pakhadan nia maro chu thunei na an nei na sa maya an mani ya hian Iran long sipai te chunglampang Air Force te tin leilampanga Indomi tele an missile program thlengin heng IRGC te hian thunei na an nei ania Commander in Chief in Hova chu po chu Iran Supreme Leader anti ina aruat ngat ani ramdang an sarkar ta na nok sak ang chi te lo boi pui kha an na nia heti lai hian Iran Armed Forces anom ve thowa an nero chuan an ram chung ven himna an thoka IRGC te hi chuan ram chung thil mai ba ka an sa khuwa Islamic sa khuwa hum him thleng khan an thok tel ani thunei na po an nei sang an rama khan chu an sipai thabik ti te point soin ni thin training po an nei tha a tin thiam dalama po mituru fe ral thuam man dana po thiam fe ral rel dana te po an ni ve truai ani chung Islamic Revolutionary Corps Guard anti te chuan an ram sahim na tak tur an nuclear buai pui te po an mani kuta om hi ani tlak mai chutiang te chuan nia kong lela ma chuan ni an che dan te po aro wa ve fo thin ram le ram in kara te an ram an sa khuwa a hindon lo chuan tin khovel hriat thiam lo zong a chet te po an lo nei to thin ani chunga wang te chuan ram then khat Australia te Bahrain te Canada te European Union le Europe ram sang United States tengei point terrorist organization a hemi IRGC hi an lo puang to ani firfiak pol tin sipaya pon ngai lo firfiak pol tin khang ram tuna kan han soitak te khan an puang ani ya anni hi sang hazakwa sumsrele pakua a khatilaya rohani khamaini tin
May class ha jago som sarila pakua Iranian Revolution anti nu loka anram sahim na tan bik akhan pa liaw liawa adin kha ani emponi sela LPS close up inaron thlen tu te bena marka lo dong song le photla kalo le thoyang Mizoram mipuite chibai ka bu ka cheu Mizoram Universal Healthcare Scheme hnuaya manchoi inzialu na chu February ni som paruk sang ni somni le paruk atangin hon ani le dona April ni som le panga sang ni somni paruk thenga inzialu thei ani dona ni hi April ni khat sang ni somni paruk atanga man tan tur ani ang inzialu na hi online na kalpui tu ni in screen na link tar lana hian ma ni in lumatangin inzialu thei ani online na inzialu rem chan lo na khwa a March ni khat sang ni somni le paruk atangin offline inzialu na hun hon tan ani le don boka kan dam lo ni khwa in enkol na sian so hau tak pu phurit ni thin min chok jang khai tu lo ni zel turin mani in seng so lawa cashless in enkol theina scheme max noya hian lo in ziak lu theu turin mi pui te ka cha a cheu kalome LPS close up thir tu te kan lo le ta Iran Indo timaila United States Israel ten Iran ando dan chungchang atira bulan chandan kan thir hovania nia atira khan bulchan fu hi America khan antum berania an lo chut ulukin an intelligence CIA lam hian thil hi an lo shakil kel ati lo thei lo ani anina taka chuan mol mang takin Iran ram chunga wa thlok lut ve buai ta sela wa bom tum ringot sela an che chesok mai thei radar system khan lo mananga tin missile an thuruk na turu tak tak atang khan an lo kap chuak don te po aniang maro chu atira engtiang in nge Iran radar an ti chiat dana kha apui mai ani satellite thalak na mangten an lo ena ta chuan Iran radar kholina aman theilo turin heta electronic thiam na mangin an lo ti chedai maya an radar kha darka somnile pariat chung chuti lai chuan an thlo na kha radar man thei me lovin Iran ram chunga thlok lu zal to mai ni khata po khan fing devin an che atira bomber B52 te khan boman va thak ringot lo B2 te khan valut masa chu chuan B52 ina bom lian pui mai athak na tura kha kongan lo va sialani boman lo va thak masa chu chuan engemaw chen an le yakar hon nuwa B52 khan bom lian ava thak chowania khatianga ain dota an ti dan te lein hnuai an lo ti chiat masak dan zong te kha aturu maya an ral rel apui hle ani CIA te an changka tin Iran ho in ngana missile city anti hial missile khopui anti an lo chuan mai kha reilo te chungin an han ti chesat zatani chuta expert te makte ero chu khatianga ni chunga voin thlenga Iran an la tang thei tlat hi hialani engtiangin nge khati te hrepa atira America in an ral thuma ti chet saknu IRGC sipai tam tak an ti hlum to nu voin thlenga missile tam tak an la kap chuak thereng te khovel makti alani tho hetiang hian tlangkara an missile ti chiat ho zo zai te khan enge ngong anei tin tunin do na hian nakin zela Middle East Iran hi eng level ang edang ti te ithil zelang sipai te hi helever mun nia te chawan ni Iran pumpui lever engamaza chunga sipai thi tur ngai tua phei chuan arap thak thei khopang Iran ram chunga hian leinuai ral thuam chekna za aya tam anga report ani chutiang ani chuan Iran leinuai sipai duty zong hi nuai ni le singa angvela chut ania leinuai thi an than hem theidon hle ti na ani Iran sipai zong hi anwain mi nuai kwa singruk bor velangai ania chuti ni chuan sipai mun thuma thena mun khat chu leinuai duty ti na ani tun lai khovel anga sipai thatak tak nuai tel te me thok le khata cherup thei muna duty tir chu afin thak vak lovin expert te chuan an fria
General Stan Bo Commander rank sang tak somnga chuang an thinghal bok sipai barak te aruak Iran hian hetiang hi athengang ti an ring phalo chuero indo top na anilo khomwal lama in be tak turin United States ala in buat saisel a in ren zong le omjenei taka United States chet dan hian he indo na hi ala lap lo ti atilang atho khatna dollar tuk le ding on aya tamman B2 thona chu Iran radar ti boy tur le an air defense system ti boy turin atira ti chuan van boruak a himta B52 Stratofortress thona hlui ma se hla om em chu a chet tir henga te hian United States ruam man na om senei tak mu thei chu British base among hiani United States thunei tu ra chuan B52H bom thak chi thona lian pathum te chu United Kingdom RAF Fairford base lama ahung dai hei hian alan tir chu he operation Opic Fury hi hun reilo te chung Iran va beina mai turani lo ti achiang Iran nai United States sipaina na United Kingdom le Diego Garcia te chu tuifin riat zau tak thotlang wangai chuan na safe in a hau tak lo zo kani American bomber te hian Iran van boruak chu hun bineya ain chokin an vil kwal renga hei hian teran thunei tu te tan an sipai che tir dan tur le film taka an ngai tura te mang theilo turin ati boy hrim Iran indo thlona te tan bom thlak ve tura thlo chuana hunan siam lo hrim United Kingdom in anram chung boruak mana phal te hian International Diplomatic Front te Iran beina konga anin lungrual ti alan tir bok teran chu khovel dang laka asang tielani United States hian engwanga thlona hlui kum sang khat zakwa somruk velami B52 hi B2 ay mange ani B2 thlona ang chi hi a thlo chuanan dollar sing enga muza senangaya B52 thung hi chu dollar sing sari velang chau sengin a thlok chuak thei van boruaka ain vorkan to chuan stealth technology hau tak angkha amamo velo B52 hi ral thuam hlang thlok ang ania a phurhnem thei khop van sanga du thala a thlo to chuan inven na man ro to lo chin ain veng ve theya olsam taka ka thlak mai thei ani lo United States in a man tangkai dan en hian indo na man ro tlom jok point mel ma te che thei hau lawin a siam thei ti alan tir chiang hle ani Iran tlang vel an be masak kha enge poimo na Iran tlang vel chiat dan han en le taila lever tlema zong a chesat le ani ngotlo Iran sipai zong in hana bulpui berchu missile khopui ti an hriat dana ain ngat tarlan toang khan diktak chuan tunang hun lo thleng turatan hian kumsom li chung Iran anin buat saito antlang huna lever thui tak kilometer sa chuanga thui an boi pui ngata ballistic missile sangtel launchpad ral thuam dang le command center te leinuai meter somria ta tanga somko athu ka an siamani anin chuang hle bok missile khopui anti hial khorgoa silos leinuai kilometer somnga chuanga thui koramaba ta te kilometer zavel tabriz ate sirasa missile check date an nei heng zong hi leinuai missile khopui ani Iran thunei tu te po anin ring tok hle an mi pui te chu kumnga chung vel hun rei tak indo tura in puat cha turin an hriat tir nge ti chuan United States ten an rin lo taka Karamabad le Tabriz missile khopui an han ti chim rup khan Iranian Military Guard Corps te tan van pui lo chim thut ang tlia nop na a thlen tir tlat a sang engomaza chu leichimin leihnuai pindana adanga thotheilowin an thi leihnuai lukra le boruak luna zong
United States ไปแต่ลันติเชียดไปก็วางเองอันมิสไซล์คบยามิสไซล์เช็คเนอร์นูร์ตชวนมังไทยเราเซนคอม official statement ในสวยดานชวน February นิสมฮิเลปารีตา United States in Operation Epic Fury อันจันจังานิลินูเล็กอิรัน ballistic missile กะชัวจูจะสมเรียดปรุกลายินอัตลันเฮียมฮาละจูไม่ละนิโลอันโดรนทอตีร์โปจะสมสรีเลปทุมินอัตลันเฮียมฮาละนี่ Admiral Brad Cooper ชวนอันตุมบิกมุนสังขัดเลจะสรีอันกาบฟูที่สวยอิรันมิสไซล์เช็คน้ำมุนปอยหมอตักเตเลวีดาน้ำมุนปุยอันติเชียอิรันเฮียนเมลมาลูชานเลดอาตุมนาราลทวมตัมจอกอัลโลอันนี้อติทลางจังอิรันินมิสไซล์เลดฮิลดังลูกาเลดอาตุมนาจงจู United States drone เลอินโดทอนัตนันโลชิลเมียมุนดังจังมิสไซล์โลทอกแรงโปชบเลชิลินันเวงฮัลเซล United States Defense Secretary ชวน sentence ขัดเล็กินเฟียตักินเฮติเฮียนสวยเฮอินเบย์นะฮี fair fight อันนี้เราว่าอันทุโตนูกันเนกซุยอันนี้เบอร์อติเจ้าโจกันนังห้องตัวหันทีร์เลตัยละเฮลายบีเอลข้อสักดานจูนัสตักินสอยหิงดอนอิรันินโพลตัมตักทุนุนทรินสุมาอปุยเลอโกไม่เท Axis of Resistance อันตีเต็นอันอินปุยเบอร์ลุชเมกจูลาวทองตักินันทีแรงอันนี้เนี่ยตะกาชวนแห่งหัวรัลทวมและสุมาจันปุยนะอตอบชวนอันทิลตีเทนโปรังตะกินตอบฮัลไม่โดนนี่อันตมหูนั่นนี่เรียบอาเชียดชวนมานี่อันเจตังไงโลเทดอนโลอันมานี่จันปุยเทดินหูนะอิรันอดินโลไว้ชวนอันโรปุยโลขปัง Middle East ดอกานะอิรันกุดโปอาจุมสดต่อโดนนี่ตุนมาอารำนังเวนทอนชินเบอร์อัน ballistic missile ดอกานะอันทอร์เทค่ะทางการะตุยเอกไม่ต่อดอนสีอามามีเตอิรันียนมีปุยเตรินนักเหตุตักในอตุมลายินอเมลมารำเตตานอาศินิบตัวตวังอาเทนมรำจงเต็นอามิสไซล์รัลทวมกุมตั้มตักชุงอิรันอันเหล่านัชินเบรจูอาองรบติงุนตะกินันทีเรงตุนมาอัจฉริอิรันอินเวนนะทางการะทุกตักตะกะเลเวอร์เตชวนตุนไลซัตเทไลท์เทียมนั่นแหละกาฟูชัดเทนะอดังโจอกงโลติอโลลังเชียงตะเลโอเลคติสังคาตุนชุมา LPS close up กันคลีร์เฮาไทยตะชูอโลนี่แหละตาคลีร์ตูเตเจ้าคู่มาชวนกันมิสตรีอุดินลัสกระหีมิโซวะกันปมอันนี้มิโซวะกันปวงอาทินี้ชื่อมึงชาเวกเลย D3 Business Enterprise Ramlunno